اللهم إنا أهل هذا الجنة من أمة نبيك محمد الذين أكرمتهم بالإيمان به والتصديق. Ya Allah, ini adalah perkumpulan daripada hamba-hambamu yang telah beriman kepadamu dan juga kepada Nabi-Mu. وقد اجتمعوا في بيتك يرجون رحمتك. Dan ketika kita berkumpul, kita mengharapkan rahmat darimu. ويذكرونك ويذكرون رسولك. Dan mereka telah menyebut nama-Mu dan menyebut nama Nabi-Mu. ولهم آمال في إحسانك وجودك. Dan kami mengharapkan segala keihsanan dan pemberian darimu, ya Allah. حببنا وإياهم بمحبتك ومحبته. Dan kurniakanlah setiap hadat-hadat kami dengan kecintaan kepada-Mu dan kepada Nabi-Mu. أكرمنا برضاك ورضاه. Ya Allah, berikanlah kami ridha-Mu dan ridha Nabi-Mu. وأشرق في قلوبنا أنوار مودتك ومودته. Dan timbulkanlah dalam hati kami perasaan cinta kepada-Mu dan juga kepada Nabi-Mu. عنا وإياهم والأهل والأولاد في سنته ومتابعته. Jadikanlah juga kami dan ahli keluarga kami mengikut sunnah Nabi-Mu. وأكرمنا بنصرته. Dan muliakanlah kami untuk membantu agama-Mu. واجعلنا له قرة عين في جميع شؤوننا. Dan jadikanlah kami juga penyemata baginda sallallahu alaihi wasallam pada setiap urusan kami. وأصلح بمنزلته عندك جميع ظهورنا وبطوننا. Dan perbaikilah segala urusan kami yang zahir maupun yang batin. وتولنا به في حياتنا وعند مماتنا ويوم بعثنا ونشورنا. Dan Allah Ta'ala bersama kami ketika kami meninggalkan dunia ini dan ketika kami dikubur dan ketika dibangkitkan. واجعلنا من أقرب أمته إليه في مواقف القيامة كلها. Dan jadikanlah kami umat yang terdekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat di hari kiamat. وفي دار الكرامة والجنان العالية. Dan di tempat yang penuh dengan kemuliaan. وفي ساحة النظر إلى وجهك الكريم. Dan ketika kami berada di padang melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. معنا في دائرته وتحت رايته. Kita berada di lingkungan bagi suasana di bawah panci-pancinya. وزدنا في كل لمحة وفي كل نفس من محبتك ومحبته. Jadikanlah setiap nafas kami penambahan kecintaan dan pengagungan kepada-Mu. حتى نحيا ونموت وأنت ورسولك حبلين مما سواهما. Dan nanti kita mati, kita cinta kepada Allah dan kepada suasana itu adalah yang tertinggi dalam hati. وانفعنا بما جمعتنا وما أسمعتنا. Dan berikanlah kami faedah daripada perkumpulan kami dan apa yang kami bicarakan pada bagian. وأصلح أحوال أهل سنغافورة وأهل شرق آسيا وأهل آسيا والمؤمنين أجمعين. Dan Allah Ta'ala membagi urusan orang-orang di Singapura ini, di Asia dan seluruh urusan kaum muslimin.